YouTube subscribers kan ni sat lo lang thina kha ti lan kher kan du lo chuan mobile phone anga alang lova da dan a oma ti lan le kan du poin a ti lan le mai thei boka chu eng tia ti tur nge ti kan sir ho don ani a masaberin Google Chrome a khan kan lut anga ka kual khung a thu in siak ang hian YouTube dashboard ti in type anga in search don ani a page lo langa chuan studio.youtube.com ti ka kual khung nami ang hi alo langanga chuta chuan kan click anga YouTube studio a in lu tanga a chung lam ding lam sira dot pathum ta khian in click ang chumi zo chuan ding lam sira phek lo langa kha in hai cho dewanga ka kual khung na ang hian desktop site ti alo langanga box a khan in click don ani a page lo lang le chu in hai chawanga to thlengin velam sira khan setting a omanga chuta chuan in click le don ya setting page chu lo langanga chuta chuan channel ti kha in click le anga hemi page hi alo lang lenga advanced setting tia khan in click le don ani advanced setting page lo lang chu in hai chawanga ka kual khung chunga in chiak subscriber count ti le an hnuaia box display the number of people subscribe ti in chiak khalo langanga kata khan alo in trick don ani chu voi khat in me chuan tick mark kha abovanga hemi Facebook ding lam sir kha in hai phenga an huai lama khan close ti le save ti kha omanga save ti kha in click anga subscriber count YouTube channel alo lang kha abo to don ani ti lan le idu poin atira kan bultan na ang chia khan apangai khan in kal se langa chuanin subscriber count tia khan voi khat in click lenga lo in triganga chu save le mai tur ani